Tas jun evangelio yun Juan ta capítulo 14. Te Jesuse has belal te banti ay te tatile. Te Jesús la yal. Mameshawak woklahuk te awotanike. Chunaik te diose sok chunawonik uk te hoone. Tas na tehtate ay bayal tatsal tabayash ay neshe. Te manchuk hichuke, mabalakal beyesh te hichuke. Yashbachah bambeyesha avavilik te a, te me bone sok te me chahpa avavilik kuune, yashcha talonshan, yashtal kak kikesh bael te a te banti, yashkone, te me yashkoesh a te haeshe. A naohik te banti yashbone, sok a naohik te be shi te Jesuse. Layal te tomase, kahwal mahnatik te banti yashbate. Bitil kahnatik te be shi. Jesús layal be. Hoon te beone, te smele lilone, sok te kush le halone. Tul mayuk machayashtal tas tohol tat, hoonash tahventa. Te me a naoh bonik bae, ya a ha naoh beyiks ba uk tehtate. Ta ora baelto a naoh beyikis ba sok a vilo hikish shi te Jesuse. Layal te Felipe. Kahwal ak betikiltik tehtatike, hich me yashlah kotantik shi. Jesús layal bey. Felipe, bayalish kal te huine heshe, mato balsha na bomba. Te mach ayilohonishe, ha yilohish uk tehtate. Bistuk te hich la vale. Ak botikiltik te tatile, te shate. Yu umbal mashk ota wotan te hun ayon sok tehtate. Maho okon kop tukel te bilaya kalbeyeshe. Tehtate hun ayon soke, ha yaspas tukel te yatele. Kotuk ta wotanik, te ayon tas tohol tehtate. Tehtate ay tas tohol uk, o te me mas pas ya waike, ha mesha chunonik yuun te atililetik te yahpase. Hamalya kalbeyesh, te mach ayash chunone, te atililetik yahpase, hich me atililetik yaspas uk, sok kash me hich yaspas tukel, melil yashbon tabay tehtate. Spisil te bilaya ya kanbeyik tehtate, tahventa. Spisil te bilaya kanbeyik tehtatil tahventa, yame spas beyesh, hichmeyesh akota ilelyu tzilal te tatile, tas venta te nich anile, te bilaya kanik tahventa yame spas beyesh. Versículo 15. Jesús layal bitil yastikuntal te chul espíritu. Sok te me kushon tabotanike, yame achumbonik spisil te mantale. Yame kambey tehtate, te yastikun beyeshtal, yan hoinwane, te yashunesh spisil horas tukele. Habi ha te espíritu te yayak ta nael te smelelil kope. Hichiun te machatik ayik tas venta te balumilale, mashu yayik ta yotanik. Yuun machikanuk yayilik sok mas na beyiks ba. Yan te haeshe, ya na beyiks ba yuun yashuinesh sok yame shayin ta wotanik spisil ora. Mabayash hilesh ta mebal kuun, yashtal hoinesh. Tebskan shchayon ta sitik te machatas, shchayon ta sitik te machatik ayik ta balumilale. Yan te haeshe, yato avilon shan atukelik melel kushulon te hoone. Hichmeyesh kushinesh uk te haeshe. Te bik alil te yashkot ta pasele, yame a naik te ayon tas tohol tehtate.
Sok te haishe ayesh tah tohol sok ayon ta toholik uk. Te macha yich'oben te mandale. Sok te meyash ch'une. Ha me te macha kushon ta yotane. Te macha kush yaya yon ta yotane. Kush meyash ayot yun uk tehtate. Kush meya kai ta kotan uk. Sok ya me kak snabeh batalek. Shi te Jesuse. Te Judas mahauk te Iscariote las hokobei. Kahwal. Bitil ayate ma ya awak abata ilelta tah toholtik te mahauk ya awak abata ilelta stohol te machatik ayik ta balumilale shi. Kahwal. Bitil ayate ya awak abata ilelta toholtik te mahauk ya wakaba ta ilel tas tohol te machatik ayik ta balumilale shi layal te Jesuse. Te machak ushon ta yotane yamesh chumben te kope sok usyash ayot yuun te tate. Sok yamesh tal hoin spisil ora sok te tate. Te macham mak ushukon ta yotane mash chumben te kope. Te kopya kaleshta ya yels tohole maku unuk ha yuun tehtat te las tikunon tale. Lame kalbeyesh awayik spisilinto te bitil ayon ta awolilike. Te muk te sekinala unike ha te chule espiritu te yastikun beyeshtal ta venta tehtate. Ha meya yak beyesha no pix spisil stukel. Sok ha meya yak beyesha na ixtohol tas pisil te bila kalishe. Yakal beyesh hilel lamal kinal. Yakak beyesh hilel lamal kinal. Ha yakak beyesh hilel te lamal kinal ku une mapahaluk sok te bitilya yak te balumilale. Mame shawak woklahuka wotanik sok mame shiva wotanik. Awayohikis tohol kuun te yashbone sok te yashtal huineshane. Te mikushon ta wotanik ta melele. Buhts na hemisha wotanik te hichuke. Melela kalish te yashbon ta baite tate. Yuun ha kahal kuun stukel. Neel meya la kalbeyesh. Hilel svente yuun hich meya chunik te kalal hich yeshkota pasele. Mas pasish te bayel biya kalbeyesh shane. Melel talelish te ahwalil yuun imbalumil alto. Mayuk bishu yuun te yaspasbonta tohole. Sventa yuun yames naik te machatik ayik ta balumilal. Te kushta kotan te tate. Yahpas te bilaya lohbon tamantale. Ha chanik yashbotikish shi te Jesuse.